Bhí bua cuimseach ag Kerry Tibredáir na Mouta Hain, agus dhéanóch bua bháin eile anát ag bar grúpa dó, agus anát na Bouty Ceathrú Canis. Dulinn Kildare ísú cémas a trád nar chailir an ag Ciarraí. An éireachtló díaltas éigean de bhaintach, bhí Comháin a Phláirte agus Emer Gallagher sa droichead nua den cheann seo. Tá sé Cosno agus an pointe aimse. Cill Dara here how a pointe Kildare. Ciarraí so Ciarraí agus Dara Pamboid ag Ciarraí. Garistach na O'Connell agus pointe Aspel tuairt ben a scór pointe últach an bhadéir an níos fearr ó Kildare. Díach mar bhí sa chéad anna síoch ó Bhaile Aspel. Agus sin sár pointe ar fad ó Carmody. Roisin Rahali ó Ballymac agus an bóid ó sa cóide amach ach an rud cialmhar. Gifra ó sé agus mar dhéon Roisin Rahali ó chéanamh an lapa úsáidte agus an pointe aimse. Go O'Leary pointe go O'Leary anias. Agus na dóg Derek Sheite ag an réiteoir san Bonán Sheite bua ag Ciarraí. We're delighted going in at half time, but we knew we had the win, so it was going to be a different second half, so we just had to keep up in the gears as much as we could, and we have to be really happy with the performance, really.